Pemirsa awuku sedurung Idul Adha adolan hewan kurban saya nincap. Ring sejeroning nguningayang kesehatan hewan kurban di stan Kota Denpasar ngemargiang penureksaan kesehatan hewan kurban. Sawetara pedagang kambing kaulengang oleh di stan antuk nyelehin kesehatan hewan kurban sadurung kaadol utawi ketampah. Kepala UPTD Puskeswan di stan Kota Denpasar Dr. Hewan Ketut Ayu Medianti Mausang sani katureksain wantah layah isit mulut sahe kebersihan kandang. Panureksan inucap mepaiketan sarang panglahlah kasus penyakit mulut dan kuku utawi PMK ringkalah ungkuran. Anutin saking panureksan inucap nenten kepanggih gangguan kesehatan ring kambing dados nyani kebaos layak potong miwah aman konsumsi. Nanging kaptiang taler krame mangdani sida masak daging kambing kantos lebeng. Di stan nguduhang majang krame sani ngadol kambing mangdani state nguratiang kebersihan kandang rumasuk laksanayang penyemprotan disinfektan. Asapun ketaler kuentenan hewan kurban ring Denpasar merupa sampi wenten sata ukud miwah kambing sama 50 ukud. Raris indik pabuat sampi wenten tlungatak 50 ukud miwah kambing siu 100 ukud. Kena pemotongan hewan kurban ring Denpasar kemargiang ring 100 tigang dan sepat miwah pedagang wedar ring 4 likur genah. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.